Manung Krumzari don't agree with Impact News nei Rajrong Thongba Manung Hutna about 360-degree analysis of news and events ta mayam batran chari Manipur da hujik lairi ba present crisis kangluk ki oiba irang kitang saphapati mangum tawe adubu male hai si area ta kitang manbne adubu fal area da sun thoning bu thok mai yum mai thabra jingba dum thok tabdi nate adubu masing de khara handare lambi dami mayam thom basu khara di handare paramilitary force mayam am la ta ngak pok pok hobudagi adubu hujik chingya tamya hai tare chinga taina community anigi khundamina ba hai tare nangna mahum singdadi adumang nomai kapagi pau phajana tari aduga security personnel sing hai the rapid action force ka loina na tongan ba BSF amadi paramilitary other paramilitary forces mayam ma imphal da tunglakre hai ba targa su masagi sensitive area sing asida natraga hoju nomai kamle mahum singda masing amna lakpudi lakpa adu masing yam de hogi miyam da nuai tabaje dum foundary maramaduna adaidu da nomai kapase makhata na thok tanab gida makta lenga ke magete kari to matuk ta bagi habna singbi wahang lai nomai kapai sang jema dum hengalai hab tare aduga dum lairi nomai kapase mafum district hojiki ngasai gi chingya tamya gi area sing asida nomai kapagi pau phajana lairi but at the same time chingdagi natra karai dagi kari dagi mayamna du nomai purga kumdhare aduga mayam da attack to organi haibagi sumba makhal gi hoi tonga haigadra propaganda haigadra pau mayam masu sandokon bar barga कोई चिंग्या तब्या नतबा इम्फाल की अनक मफम सिंह दसु अहिंग तुंब याददना होगलग लोय लेनबगी पाउसिंग लेरे मरमदना हुजिक लाइबा प्रोपेगेंडा सिंग अमदी गन फायरिंग की मसिंग हेंगलग बसी मसि करम बमोंग हाइदी कोई इंटरनेट सु लेत्रबनी दु इंटरनेट लेत्र फाउ दसु यामना मयामी पाइना टारगेट मसि करमना हंथन यागदगे सेंस ऑफ सिक्योरिटी करमना पीबु ngamgदगे हाबगी मतंग सिदा खाना नेनु दंग तंग से इंपैक्ट न्यूज़ की Manung Hutna thram daling sin delivery से joining us tonight on Manung Hutna Imphal review of arts and politics की editor Oja Pradeep Hanjawamni हम तो Oja Pradeep Patram Nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us socio political commentator Oja P Sonamani Oja Sonamani Visu Patram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan base Oja Sonamani tum lecture ke Oja Sonamani kamai thambi ai sense of security mamyam da piu mathak tadung mali maru oina koi valley da leiba kangu sina natraga ngasai ki community ani punna tam hadi huji conflicting wari community ani si tamina da mafum sing ha batare ado area da su nomai pura la ne adu tawre ada tawre ha bi tongan ba natraga tuti ising da hu hapse le ha bi sing bagi sumba propaganda ha ga dra false information hawks ha ga mayam am lak pasina mayam si tumba sa ba khang da kinare ha batare okoi nungdang da mokoi su attack tarona sem sare ga pau gam nak na ba similar amana aruga huji singya area sing asida nomai ka pa leptri aduga security masing se moi deploy tawre di haya aduga lak trisena komai tawno habi wahang se dum hangi abtare adana so area se sense of security people se am thuna bihum thokpra have dum di mathok taw male adubo zagi oibe assessment komai thambi be ras ahamadu adumbo ina thagchari ai maru pradeep sab pusu thagchari tabiri mayam pronsen kok nonjeri masi am laibak thiba thodokni thoktoba punsi do umtang oisanu ngasi example ma pirabada dolai thabigi romda leiba pukhau haiba lam leiba pukai aholups haru pukhau dolai thabi pukhau digi telephone se manga taruk engod lai kari khandar moi thaje bibam leibra kaino moi function amada amuk chalu bada jam tobira padu gi kai dorigi haido ja swain togdana akoi gi manak se chingam leri ching siga moi me amdi Piron uniform moigi lon olive green shell no moi pai leiri moi maka kumdar ko dore khar fire se to bo haure akoi damat leitem police am ta hibi am ta ima no yi kenegi segul mang police station na tre mani oja hai moi tabide ai police headquarters control room da ai phane kune to moi na muk ai kano da east ps ki sp ki da muk telephone se to ge ko kan be to ge sab shini haina tongmalakta du telephone matang lo jaw khayam khudung cha de nam tong ta ibu na diemu ai ani ra ko homlak to re dam go police control room dgp da muk to re mone jaw khoi already ko briefing to grabani sagol mang no so hai grabani sagol mang police station da commando laktri adu laktri ada laktri ne theng ne pungani makai humlom matam se mangre adi yai karigumba discussion amada ai maru pradeep khoi muk pham do ya dana istv da matam do ngana lakna adone chatkhere kari to horage ai tasing ne khangdre pung ani makhai sim nung dadi kanagumba mioi singkharana khunnama micham chanida not pa ko ye ot panai ba tauge or hatop ne chim ko phat intention lakna tawr ba tar badi adudi
30 minutes for changway. Mom they are quite helpless. Moin no moi pai mi na te school lam le school di manak ta moi mem ta jabo coach bo ching di manak ta leibi wane. Sonde ke no moi pai ba ngata loin kum dhare ge. Hai masi kari outcome no masi khangde police headquarter tabiriba SP East tabiriba adum khang mani yam no one mathoi so one yam tom khangdana ai gon de jila ke ina noi lak pade yam de 40-45 minutes changani ai kai to ngam mani ai di as an aged man request to bata convey to bata adu masugumba quick rapid force of the call masik mashi oi to with the government so ware missing je yaman gadana mi puna simple da 20,000 gumbi matakta came different came terita liyana pradipsam tapiri masi mayam sigi mogi yeng na ba court na ba tawdu punama loan orders select pa court punama police se yam limited oirabani na problem na yam henjel panina mapangde lakpa sing si ngai ba mun ngai ri mu so mu luching ba darkar lei to luching ba darkar lei chat pe darkar lei anu masam lebak tibani kari thokrage akoi khangdri adu masi tawreba issue ase yamna nuaite hai hane valley area da dil lebane communication phaito matam kaya kuni changde central government agencies or government ge heads pun loine valley area se loine lei lambi amon haibada it is khathu ne changma ngammi se churachanpur gumba jiri gumba mau maram gumba chandel gumba ukrul gumba di waido instruction na tapira oibanati haji matam the instruction not required physically presence and to cope up the situation or that worst situation is in luri che order p manpower later quick remind to guni adi ai taikun longai sorry commando ngai commando ngai betarabadi police ki person oc ki police station the lady ba mayam mi staff for mo nomai pidna thambi bani arms court thaina tongana ma leiri include the small arms or SLR or ati te maru oiba LMG ka di thamde ati to padam macha ko ye rifle makan ye thammi AK-47 thammi adu ka dawri ba adu got knows it moi thabak na ko haibum khangda akoi haibu peace should prevail number 1 number 2 asuma awana tabasiga prompt arrive well and prompt action whosoever may be akoi dilone praja akoi chinang waktani hongba chawbuna akoi ba hanna jengdaba or they are not our blood haijasunu kaide we people we start from me akoi tamaktadi sagai natai tokradana ati tribe leiba punamak ati even ata mapande lakna settle tor marwadi khangde bengali khangde nepalese khangde bengali khangde everybody include apart from Manipur the original leiba akoi leiba miyoi tokna akoi tamaktadi equal ni as Manipur immediately provide to by saying amaktadana central gi forces augmentation hai se wahi se maina ena shum tajaba okay la ko maram ngamdraba but see all of a sudden se flare up ni tori see the whole community whole district mayam chai the labor sing ekdam se either it was a pre plan or okay strong bond or unity strong bond labor di pai nongoi pai ra heart rate mak strong bond or strongly united hai betaradi thamoi se jamna shoi in any way Churachanpur the adum takpiri almost 3,000 to 4,000 gumba lei haidana tari karam mong the leiri Churachanpur the karamaina makoi bu pija pitak tori kul administration the lei administration nai koi Churachanpur gi to be very frank the Churachanpur gi administration is of no use police personnel SP to speak district ki in charge lady my colleague or all everybody I don't know moi kadori khangde moi masi peace could not make prevail mi puna magsaluina shibu khotpagi mamda sum ngangner da tonga sa nupi yo ko rape togre adu togre ada togre hato po khotpa lei se tonga se angat pada chai de pongwa pudra belly de selimum khangtre international yatra banina makan gi belly de hai hen ka na sein hai ju communication pabni ne headquarter lebena ai tak to moi thongdo hoi ko to hai bade athapalam de lebe anybody athapat lebe lam de moi headquarter connect communication or contact of which is am one thoi adu hojik jum kai leita dana moi loin thadu leiba mi lising hom rirum lei hai se karma condition da leibe lermani khangde
Ram Bharose haibdo. Okay. Ishoru matak loina ko thadok na leire. Aduna masi administration na maja tholi punamak se I really squarely blame them. Madam di moige mayam gi tribal mayam group mayam gi particular day ni moi nama reconciliations call or what they call it unity day this thing namak se moi khosi moi toba entire ki chingal ye punamak se loina managri wa tawri ba tawsanu kai de peaceful or the kai dia adu epicenter the horupam se churachanpur diga horei bane right akoine khanjiram na churachanpur hai base high fi ngata lei chumi bureaucrats top bureaucrats ngato almost all from churachanpur di lai jam no hono bakan bakhot pa civilized people in akoi khanjiram mi unfortunately madu handaki matang da oi gidre okay aduna ji tawri base imphal le li basing mi yami atete mafam ni silen ngani akoni khangdaba media no changma yadaba adu mata the government karmai to na khangde ngasai koi tana ji government gi di media ge advisor ma lebam toi very high profile mi yo yama koi gauti de lakna koi gi na singama hana times of india da lebiron da mai ming dei leiton da leire masu kari commissioner kari no postum da leire or pro gumba moi rank macha masu chatna khotna media sim ta thuk ta sin to intelligence here lady ib lady special bureau lady adigi rogue lady or police ki DIB or special branch or CID loina lady punamakse why it gets so late to fit information to the government adu khajitang mangjong no tormo the advanced intelligence I bo him so lady haji batan the mobile de e diri mamang the type to the mamang telephone thak I gentle search si tori telephone ki mana saring the types no to udone okay adun ain haje barthadi khar masigumba moi theng bugum tawi natrabadi masiguma serious law and order ngasi kari thoi bano karmani hingino sigale ba myo singchu kari thoi karmai tor kanam na chi rape tormi kanam no chi nomai kap na to khra hai kanam na chi tor kana hi mawa kana na ta gani masi puno the media so highlight to ya de hai but the phajiba pause media so intena phang da bani na aduna our request to the government late adu karim ta kaide mapa mapi ni guardian ni not only the government okay opposition political parties including civil society organizations the senior citizens of Manipur including me as a member of Mani yes headed by Dr. Nara Gadi Khaidam gi Khaidam gi advocate Mani sab akoi mayam khoi jomune khomine leminari every section of people and adigi in the villages khangde khoi ma yukulak ba khangde ama ma khangde punamak group loine kauragam masi phamina dana conference whole namda shoy gere I'm sorry no hi myam gita phana tobuni no ni masi khoi ngang no to si khoi ngang no to si haidana masi ma pukhlaktana peace should prevail hai bisam to request to ge manam de khoi ware wa bai se loine wara bani school college completely ban medical su kana to bank function to thau phangak tere you have to be in the queue 2-3 hours minimum queue leibe dare loina khoi sepong man wakan khoi la khoi kana so mari mata later bo so adu mo khoi ngaure pause amno haijele ai ngai khone hi adu ngai khone ga asidari smai tong to yani chi ngai ko ngai khone ha media sul na hapa yadabo adu ai tajabam khadung dile government na local medias electronic and the print media khajak tang thap to na thambra or khitang connection na to bidabra or nushibidabra man government na media highway siga media sini only could can convey mayam na ngai ni so media di ihid ma shoira media is not a biased one moi do religion ge darkar lite jat darkar lite moi na sing mi irkaduri se highway se mayam thaji government na khatung ignorance to really torira highway se khande anyway peace should prevail it we want absolute peace thona to view on a view highway in the first round thamjege okay adu zig hengrangli ba propaganda and gun firing no me kamna bagi chang handaba leite aduna nongmai khoi mafum khardagi lawgiba mayam du yam thuna minigi manungda hanjala kadabni haibagi wapum na singba khoi DGP na fondo khibal renga press conference ta loina khoi chingilamda khoi khulai bai basing maruina khulai ba outfit singna yokshan baler ge madu check to gani habina singba mayam phondo khibad lere adu huji gun firing sa thari mayam si
mayamna uniform selaga kapthrak pusu yawi habi pawn sing bahadi propaganda oi busu yai asing boi busu ya mayam ma yorobni na gun firing si dilere to gun firing si micham nadi license gun sing de ayam boi dog di mandre aduna so area si the gun firing tholi si hanthana ba amadi propaganda mayam ma hoji social media laitrabni na live policy verify to no chumra lan bas verify to no bagi koi da su upai miam da leijadre ab tare aduna live sina mayam si kiman gi da hing dang tumba ya da bagi film roi lena re tampak to su ke aduna sigi situation si lakadu no ni se khar henjel ku ya bagi film movie ra hoji koi tajab si koi nahan first day dagi aja pradeep lauthoki baje koi public curfew dum lautho lei bane adu public curfew si ningthen enforce to bagam da bai gadra adu mayam si ponto thonai adu hoji ti tholai sing si kharaga hena tholok ya dana ba कंसल्ट तो मारे कोई पास सिस्टम की वापम कोई सानब हो पास अप्लाई तो पिरक तरीका है मीडिया हाउसेस में हमसे हाइनरी अखोई इम्पैक्ट की पास अप्लाई तो हुई खनरी हम कना है अदना सिचुएशन से खतंग नसाई मी चथोक चसिन भाव थिंग पुइफम लापनी नसाई प्रोपागेंडा की चांगसी हेंगलक्तुरी नत्रगा गन फायरिंग सु हेंगलक्तुरी न पाबे और कोई थम सी तसेन हाइर अखोई प्रोपागेंडा हाइसदा मागी कनसी क्वाइट इफेक्टिव काउंटर सी ट्रांसपेरेंसी से अदना अखोइना अखोई सरकार की कनो से पुलिस नेटवर्क लेरी अदे मोई की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में की कनसी नेटवर्क जाउ जाउ ले अदना तसेन हाइर के अखोई की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से हजिति हमतिन एक्टिवेट तौदो मतम नेबा अखोई सम हाइर का नोमदा स्टेटमेंट अनि मोथो गया साइ हाइबा सा नोय खोन तारे हाइ चुमरा चुंदब्रा जो लाइ पुलिस स्टेशन दे लौरगा अदे असन यूनिफॉर्म चबा मी चलौरेगा दो हाइ सी मैम फाइनरी चुमरा काइसी अखोई ओन एजेंसी दे लौरगा पाउसी मैम दम प्रेस तमगा प्रेस न मैम तमहनगरोनेबा सीजनो तो स्पेकुलेशन द मैम तो रे या तो रे यामन हाइपन अदु चुंबे साजनरगा इवे मोन तो नरेना अदो खोइ सबजाना सरकार की हजिक स्टेटमेंट मागी स्टैंड अम त खंगद्री हो सबजाना ख मरम हजिक पुरी खगा ngang hore DCP machamna so koi clarification map to khre almai to dana khoi me ki hargadi spine crisis le mitam jere no da ayuk tamu nungdina mu ta khoi spine le has boy position si le adigi adugi relief camp ter mi adu la ya no chak ama na work khra evacuate to khre si me ase update to thamgo no matam ne ba thama kan sere khoi sai hai propaganda lam dia si le re doi khang le re ajinga si statement si le re adu police station adu hack adu pol le na da le ti doi khang na spine khoi transparency post ma khoi jira हंड्रेड की मतंग कनो से पूरा मिसिंग तो वही मोन सम सरकार से मागी माना इन कंट्रोल ले ब्रा नत्रगना मा मा थोप तोन रो थादो ब्रा काई खनबगी मतंग म याव फर्स्ट 2 days स्पेशली कोई करी तो हरगे सरकार दो हाई पोट हाई हाइनरी पुलिस स्टेटमेंट थोरते सरकार स्टेटमेंट थोरते मैं ओरिजिनल सोशल मीडिया उनो मातनी अदुन खरे हेन संदो थुन संदो कोई मैम साव हेन गी बसो ओनो माले मा थोप तोन रो थादो मी मैम से पुलिस लेते अदुगा angam hanare mai thanare haiga doi akhoi yaurge mayam lak yokshan me mum change besum adana tasena harge di akhoi gi sarkar gi magi activism natra magi involvement si utkadone I am in control hida sarkar na ge to lam hera su khoi phani phadamak su phano try tori ga ju utlaga tormaga di mayam su kitan confidence lege do confidence tani ma isa sa to hodra ge di aroi adana khoi su gana se na ha me pulaga hawrasi mai machi bichir hona koi pot do di सी सनोक हेनग्रेनेबा अदु सी मतांग से अखोई सही हाइबा अखोई कमाइ तो प्रोपेगेंडा कंट्रोल तौदगे प्रोपेगेंडा से हम संदोरगे अखोई इरांग से हम हेन सुक्चलकनी सी हाइबे वखजि खन खलौदबदोना सुम थादोगा येंगा अदगे येंगा लेरमिना अमत उद्रमिना अखोइना हाना सोशल मीडिया खा यावदा खा उनरम हो उदरक्लमिना साजल तोनो मोसे मी अदा सोइदा मा हाइना होरे हेगान से तो तौनी अदु सोमसु रूमर थोकान से सन मई था कनो मई थारमे मोइ से खनबे मी थारो थावरसु अदि कानु ला थारमे एदा नोंगै पानबसु गना खै तो उदर कोंपालसु कानबसु मोइ नोंगै मुनबदा पाना बोर माने अदुगी तबुसु अदुगी काबे नेपाली मेम थारो कानदसु ए मादु लामा थारमे दा लामा थारे तौरगा ngasai akhoi communal passion sida hen hapchan ba mi me nuksin da helan ba aduga mistrust lebe helan ba aduna akhoi haji inthar ningma tam sida inthar bai chasi pi da se CID akhoi gi administrative mechanism si gi am soiba ama le ibran khale thaina akhoi ne chen hokan sida akhoi gi kukina ga gi mata anda yakkan thok khan sida di adai ka da police department sam active way ba akhoi gi press tharo ko si su dia ben tharo ko da police department direct loraga nukti gi press briefing tor me kitang hena tension le hamda ani ka to ide asu ka sibo press briefing jo ba torga asomda etek to e jumra chundabra da official figure da sile ada leiram dragana e madu le te rumani hairak panina
ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯏꯔꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯨꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯤꯗ ꯔꯨꯃꯔꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯦꯟ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯏꯎꯗꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯈꯪꯗꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯨꯔꯥꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯝꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯖꯝꯁꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯖꯝꯁꯟꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯁꯨ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯔꯦꯁꯤ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯔꯆꯨꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯔꯤꯝꯁꯇ 13 ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦ 12 ꯁꯨꯔꯦ ꯔꯤꯝꯁꯇ 12 ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ 13 ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 13 ꯁꯨꯔꯦ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯅꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯤ 30 ꯁꯤꯔꯦ 90 ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯅꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯂꯥꯟꯗꯦ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯤꯒꯔꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯏ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁ ꯔꯦꯟꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯒꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯁꯣꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯝꯃꯒ ꯁꯤꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯗ ꯁꯣꯛꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯌꯥꯎꯖꯗꯕ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯥꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯟꯃꯛꯇꯗꯁꯨ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯣꯛꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯍꯥꯠꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯅꯥꯔꯣꯜ ꯀꯩꯅ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯅꯈꯤꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯪ ꯏ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯨꯔ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯍꯟꯅꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯤꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯆꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯁꯥ ꯉꯥꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯠꯅꯗꯕ ꯁꯝꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯧꯔꯁꯨ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯤꯚꯥ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯀ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯗꯒꯦ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯀꯦꯞꯇꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅ ꯀꯩ ꯄꯤꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤꯗꯅ ꯀꯦꯖꯨꯋꯜꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯗꯦꯃꯦꯖꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯣꯛꯀꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯧ ꯃꯩ ꯊꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯁꯥꯏ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯥꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯈꯠꯅꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯤ ꯈꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯤꯅ ꯈꯠꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯥꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯅꯣꯔꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯐꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯂꯣꯠꯆꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯟꯕꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤꯗ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯃ ꯋꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡꯐꯥꯎ ꯄꯤꯊꯛꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗꯕ ꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯥꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯗꯕ ꯑꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯇꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯥꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯇꯧꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯦ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯗꯕ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯐꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯪ ꯁꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯩꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯀꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅꯔꯤ ꯋꯥꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ
कमाई तौदना तैसन असिगे कमाई तौदना अमु हाने की फिल्म हंजना होनसिगे हाने जो ngam हरसु कमाई तौदना अखोइगी सोख्रिब मैम से काउथोनबे मोसी काउथोत्रगसु अखोइना कमाई तौने कोमले तौनानि का हेबसि सिगी खन वखन थादा मतम ओइरेबा नत्रगदि अखोइना के कुइना साना अखोइनो सुमांगजे अदो इंटरनेशनल इमेजेस अखोइ अखोइ केंदि याव यारो ए चनदने अखोइना सि आईसीएस की मी फारमा कई काइन तौबे मो अदमाइ ताहरगदि अखोइसु यामना सोइदना को तुम कोना यांगांग अखोइगी हरतो नेक्स्ट जेनरेशन मथांग माइ लेहोदोइने अदना अदुइ यागा खिसि जबचाना हानेगी साउनबगी हामगी नोनिने दा बंग फुगाइन फुदोंना रबि तोखरे हजिसना खै हम येगानसु चलि येगानसु लुट पाट की चंगले लुट तौरसि पोगन जो दुकान दुमा लोइ पोचे लो होलसि काइन तौइ मोन चंगले ना चंगले कान इमेज याम फसदा पोट लाक्टोइन सेसा हाने हामगी सदना खैना hot blooded हाटिंग बंग साउप तौने सि मदुंग तौसिन cold blooded सिदि आ मीन हेक येना का cold blooded मर्डर हाइना cold blooded खैना क्राइम हम कमिट तौसिर दे खै प्लान तौरगा खै वखन फतबगी सिनिस्टर रबगी हाने मी hot blooded तौदरा दि impulse बनिना हजिसना वखन अदा सिदि याम तिना मिगोन इमेज फजगर पोन्ते अदरा अदु मथक्तसु खै वारेबा मयामसि इनोसेंट ना यामने अदुगा सिसला खै humanitarian vision of the Ungamdragadi, which is Mina Tommy Panami organism. Okay. Particularly, if you see the Yamtuna Legana, Makatana Hariba, who communal tension see, Lushana Bahonaba Matoktai, have given news up to the Tambirsi, other particularly Wahum Ding, I'll get in Mitarani, who you see discussions as Sarabinu with the Kuiza, Korohan Baluang, Maistam Koro Maluang, Executive Director. Lowest for Human Rights Manipur Suyo Bire was election Bire was using Haki Matunda Haji Manu discussion so was in Mitarani Mitarakan then say false information I got around information Mayam Sinamaram Muraga Tumbayana than a Valley the Mayamama I think the Mikap Tona Ruile in Dushe Aduga Maduki false information ni ataka propaganda ni Hadana Madu Tazaru the Targana Punsi Mangbayaba Yum Kitek Payaba or Pasuya Adana asum busu orang kudu arambor amderu khang da bani na mayam si loi mi painer ha ta aduna propaganda ni madu aran bani na ko tumin le thopasu ya da patan ja amadi dum oi ha batare aduna thaja da basu ya da ba aduga gun firing su dum leiri bani na ani maksi akoi hojiki oina di dum thaja da ba ya da ba afam oi leire aduma masigi propaganda mayam aran ba pauni natraga propaganda ni hainari ba mayam si natraga gun firing sing si immediately han ba ya ba su ozagi oina ba miyeng da kamai na torga di han da ba ya ba ya ana thami be han muktada impact tv gi manone gi bom tanu ko kun bari koi nga cc am nuai ta ba thodo amagi thodo si thokram matung gi oiba discussion ni hype tai ko am lai bak thi bai tare lan na koi mi oiba gi kunai da apa ba nuai bom to purakhide see in the history of the first world war second world war where so lan gi history da puari da apa ba nuai ba purakte no lan to bana kana basi kemta leite ahan bada koi lan lepa mathau tai habse koi lan lepa ga koi gi to restore the peace and harmony among the communities in our state Manipur. I heartily appeal to all the communities, those who are surviving in our state Manipur. Please cool down our mind and we have to try together to restore the peace and harmony in our state Manipur. Aishmai hai than jage ale koi si yam chumi nga sai aranba pau propaganda si koi sina ye hena ten single anbagi nda koi da du khulung cha da ma mu koi da thengnei ba ngarang ngasi ni umi sure ha ta since that 3 dagi hoji ba ai tumak re ha ta ngasi gi last night ha ta ngasi gi dang ji ba ai minute ama bo tum gi de ha ta adu na ji kha thengjar ai ji jo all political party gi ni phama ma honorable cm gi da yaujaru bani adu da la pura idi legal advisor oina party amgi ko ma yaujaru bani da koi pukhali wa pham se loina ma khanai simakta da koi da sai gi sigi media gi ken malak pase false propaganda like ba natraga koi fake news ma yam mana rumor ma yam na sandu kanda koi Manipur khaki na ta ba ta national media sin and then other local channel neighboring state ki asi maktada Mizoram post da yaw gi mu paule adu aina do adum chendoki hai dare ko moida sai moiga Mizoram da leibo all Mizoram Manipur so shini mi sing ayu da jai Mizoram power ga satliba ko gi thabuk su ga satki ba mi mayam gi ko gi lambi lai da so mu thorok pa ya da mi khulong cha da mayam ma gi
IGR South then other army da kai da mateng lo kan da khoi na ngarang na han da ge do kan na honori rescue do se not only in that area singa kina tana tapaki da su ya nge safe and secure ba mafam da khoi gi thoi ba mi jing je leira kana da madu phajana dang mafam chana chana thamaga aduga makhoi da phajana full proof security ma pibi raga makhoi da feel secure hen bagi mafam da tobi na ba haidana yam kana khoi honajai hai tare as a human right activist ada khoi humanitarian law gi matungina ngasai khoi tamo parim thambi he ko yenaba convention oiro other humanitarian law mayam ma khoi da leiba sida khoi gi miyoi bagi amawaina mi amawaina hai tare mi amada respect to bam thokpa ikai khumna bam thokpa adu ma makhal gi respect sing du khoi gi unarakta ba hai tare sigi yamna violation yam ama thokpa masi punamak se ngasai gi kayumba rumor khara leiyusuna hajilaka na ngasai media da leibisida khoi maduna fake news oina natraga rumor oina propaganda oina salakana da escalate to hai tare khoi si khitang torom bodagi salauna heta hengalak ma adu haire ngarang mak tada yengsi ai gi hek thangna ba yum sida yum manak sida hai tare nupi ma suaina nungmena ka pam me ye ga hai ga kano boler tongba la ba ani na ka pam me ga hai ga hanga kana de na de yaw yumi to kan de hekem leram da ba ko ma ko asuma ma kangchi ga se da na kingje la adu to re ga hajilak ba ko adu le do ma sida kai no ha kana khoi da internet ki facility mo ji leitre manipur da adu na mu ai khoi gi media housing se media housing su free moment ngam de maram di reporter sing hina satpa matam da they need permit mo mathau tare adu ga khoi gi district administration and magistrate sing sigi makoina 24/7 work to ga hinundang to ga da thabak sida su khoi thabak ngam dam ni na card sa ge mukta hai chu permission lo ba do kai om chat ba hoji yongcha da leiba mayam city shoot at side hai hoji lai ba po city yam na critical keno ne imposition level ai se aduna dugi khudong cha da mayam lei bani na khona fau je filter do ba ngam bagi chance leite aduna media sing sina ju cover to mo hona bada ade media ya mana hoji khoi social media da through youtube kumba ade WhatsApp kumba kai da sum founder me and internet ka khrabni na khoi na madusu adusu amon bari ama fai tingi ji jo ai ga sai rumor do hengat halakai basa ma puchem se ma ka ta pai hajilaga social media or mo de adusu tongan ba leidoi ne ba ke khang ma ma ha le hai si re hai to mi am gi photo ha ga na da head tension hengat la na bi ma sa ma su moi le ba sidai dam jani gi madu screen to no na ba na traga madu phajana sumin raga la le hai na khang na ba DIPR gumba department sina phajana madu gi information do collect to ma ma thau ta ya adu to hu da target to do da hajin bada sumba adu haji bada yam actively adu to thoi do thokte thoi do di sini ga hai ba ko sab sana matam du gi pau pi ba ma change adu gi pau pi ba gi kano ji ju ko the system ju lai ta hai tare yam hena nungai tri na mu ko gi any government ki side ta koina thang hai ga do ba adagi koina mokoi dagi grievances kara mateng khara lo ge hai ba matam da mokoina helpline na hangi go phone number sing su satta bugum ba pairak ta bugum ba ko adum to we ngasi ma ko honorable cm da modi wa phone dum thamjaram mani hai tai adna loina makki yang kanda hai tai hujik se koi sida lei ba kem ji da different state ke dum yauri mizoram yauri ko mizo people su lei ri kem da ai sai mo phone to je do any sumo mayam se koi mizoram da na thokpa paw ama koi chom thoi se mizoram post da ngasi ai hai da dumai ne ta ama heda lana chachi bai ta almani matang sum chatna giba leibani na khoi mapan yimi na ta kan da ke non he sidi haira ga dum tongan phone da gum kai gum da haira ga du to re ga haibagi ya yam lei gre ba adu di media sing isu ta sena mogi ta sena moment je ya tar ga di masi media ke so ro ni mathau tai sini tham de ni se khoi DIPR department ki si lei ba media gi department am lei si phajana active oina thau to bangam da ni na hojik se khoi local ke TV channel oiro na traga print media ko masigi medium mayam se khoi phajana sinna kanda to boga yam tangai phade aduna hojik lai ro posidi eina masagi media gi da koina rumor mayam on sando ga sumaina tawre si thodok thoi khole aduda adu to hore ga haiba mayam am lak base masi ya nge di koina sumber land bai se isa na self correction adu self screening ama khanba ma change kudamoina si khoi kaisun tong doba mafam amada kaino ma tawre na hajan ma matam da kon ilai lai na lo ya se adai da koi kun mobile loi binary na mobile muti sali
noi dai da thodo ma thok pa lei bra ja na first ta hang ba yai dana do ngarang ai dum hang jei ma phom khara dum hai tai ko adu hang kan ade relief camp da le ramba mi myam do loina puthok khre ye then makhoi da noi kap sale ye ga hai ba tar ko matam da khoina chumber ne haina relief camp da su sam bu hang ta na sum tau de da adugi sumai lei khoi sumai na sibau di lei di adu khoi si yami pai tha ba di lei gan haira kan da dum hai ba lei ba hai tare ko sumai na dum lei adu media si khoi gi rumor na traga fake media sing je khoi yam phana check to bom changi adu yam luri di hujik security gi coverage si khoi na thung da ma phom lei ba khoi gi ngarang madu se honorable prime minister home minister adagi chief minister governor ngarang na je khoi ko adu si matter si adum phajana thamjaram bani masi chief minister da sudum thame mayam gi different opinion lai adagi yam phajaba model khara adum peace committee ga semdana sunu assembly constituency de gadi peace committee ma semna leiram mi moi da uji gang thokti haidare adu smai to duna phajaba mla sing sina mai magi constituency si da responsible laura gadi madu yam phajaba khogi yam thuna resolve do ba bai mo ma legene ba adu yam lureis di sagi tuan bang sagi pau da apply pure sakre ga haiba adu halakadabni ga haiba halakpa hore ga haiba pau myam tari ko adu ga leisu leiri sumba su leiri ba adu gi potu da yang kanda ekhoi da yam luri se suspension of operation da lei hi ba pricing chi di local roi da bjp gi wa phon da la pa haiba di nakalani ma ki da yang kana da masida leiri ba pricing je local kanda peaceful loi ba kana gumba violence to mi kharna to ga innocent people mayam ne so li se ko do wali se adu ga di sap manana ko gi yam athuba matam da stringent operation nama yamna action nama lokhol kan da matam janai ko masidi yamna thu na haitare ko ko ki dum pal da community dum pan ka guide do mai tai ani gi tai na ri village ki border jing se border village to village ki border ji da madu gi area jing da army jing je matam jana deploy to kan da aduga leiriba civil society organizations and political leaders all stakeholders koida himinari ne koi si kaina ba yaroi da bani adu hanagi saunagi ba kaya mam leira da so koi restoration tawna ba hona ba koi machine punjin bagi tangai phadab leiba na kalamana su haina ba launa ba ngana ba mayam se koi yari ngai thadok na ga masi koi wakan khanda ba machu mi haitare saina hawdo pu haije juni koi wa na kai um da kana ba pu leira koi mi lu khunai da ai si fast on is went yam phajaba wapum singni duga maruina ko mla singna mai magi constituency gi responsibility sil orga peace committee ne sing sem targadi jikleri ba kudung chada sing si mayamna resolve to bungam ngani habgi wapum sing thambiri loina masagi nomai sing nomai kamna bagi pause yam phangi banina nomai kapi nomai si karam nomai no ko suspension operation leiba nomai yar gadi madusu lokot mathak tadabra admai tawdana nomai police station na ching de lokot kibla ya tar gadi madusu hanjala kadabne hena lokot kadabne habu hum tar gadi nomai sing si loi lokot trigei di nomai kamna basina kal amana tar amada gi thol kadabne na nomai sing si lokot mathak dani madu lokot gi damakta madu lokot pe yanab gi damakta mla sing asigi amadi atai leader sing church ki leader obi csu sing gi leader obi community leader sing asina yam chawba role the lower yam tuna masi resolve to mi matak tagani have notes the brand project everything am sonjer ke impact news mein ta Presto personalized wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba asida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maklang sing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Tong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Presto personalized wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba asida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maklang sing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Tong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456.
Welcome back to the Manipur Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with me Raj Rangthongba Manung Hutna ngasi khana jarbi basi Manipur da hujik leiriba communal gi tension haiba tare koi kanglu ko irang si masi marak sida yam chauna propaganda sandok aranba information false information natraga hawks mayam sin maram orga miyam si hena charang na ba mi paina ba pakhat pa numidang tum ya da ba sumsing mayam thoi at the same time madu sumarunudra hawks oiramo natraga false information oiramo hargasu oidaba sumbasu dum yarbasu yoba for example nongwei kamda bai pause dum akoi false information ne lo roga nongwei dum kamda ramba sumbi thadok sim yam leibnina false information natraga propaganda natraga gun firing se leering edi hojiki leiriba community tension se yam chauna apan ba dum oidori manudna hairiba ani si reduce to hanab ge damata kari mathok tabage aduga overall hairiba koi kangluki irang solution badi dum mathok taduni adubu kangluki irang sida yam chawba 11 ani propaganda amadi gun firing sin oibnina ani sida hana khut thaba mieng changba mathok tabra habi matang da khana jarmni mathang se ai oja sonam jala che oja sonam ani gun firing handhanu ge damakta propaganda handhanu ge damakta oja sing mayam thambi khare lo na gun firing ga mari lena na habi tare no mai kamna ba miyam the sense of security feel to dri sinung propaganda mar mor nung dang tum yan dri ba mayam si sense of security ko secure oire have si phawon no ge damakta ko security personnel sing asining tina deploy to have tare maruina sensitive oiba area sing da to gi tar ge mayam sen huju no mi kamna ri mafum sida security personnel masing yamdraga di adai dele ba mi jing do dum sense of security le roi adai dele bdela na aduga thangnari ba khul amani phawa moi jo ahing tum yaro duni moi dudi pung ham da lanse laga khoi khul yor kan ya duri khoi khul jo to mani have gi aki ba se mayam loi le ne ham tare aduna yam secure oira ba mafam phawba khun kam thangna da ba have tare adai area gi mi ba phone lai khoi dai du su attack tor ni haidana adai bokta additional tension je mohidi lai je have aduna khoi gi sense of security je pi ge ha tar ga di ngasa gi security personal paramilitary forces ki personnel bayam lakh re bahuje babu lakh 14 companies thong re na tak pere du 20 amasu 20 company amasu on the way le jorani have you often jitham bere duna hujik laiba company tara mari lakadri ba kunna sina koi leijeri ba mipai ri ba mafum sing asin thina defend to ngam gaduri bra aduga miam the sense of security je ngasi heyang masi da phan ngam gadru ko tham be yengbiu security mapandagi akoina augmentation toba or koi moi mateng loba haibase it is only help me local officers or local police station administration and local gi intelligence or the government they are the son of soils mokoi la poche just to make the people feel hey koi lady we can do anything if you are wrong haibane police ki weakness am lady police weakness ki mal leito su jaroi state ki police have se masi AK47 pairaga natraga light machine gun pairaga akai thomong to that kap na halu highway tamakte natte there for the people kari thabak no to maintain peace and tranquility jana be indok engine other police ki chei bacham paina am normally chali akoi sina situation sin jarakta banina nongoi pairaga chat pai wani aduna se community sing se ayamba chakhaina loina tagre all over Manipur manung tagre amo khakta particularly pocket particular district amata natte adu moi pocket khudingi company amom or koi platoon amom or section amom se mi taramu tarai thoi gumba platoon norga mi kontra nifu gumba oiba adu mane tau na tau batarabasu lamje mafam sum yorok yammanina loina tari punu loina scattered pocket to loin tari pani adun mase cover to ngamma best thing is akoi me masi understanding of purku yam darkal oh masi akoi to ris masi akai bang leire both side have position fortunately ai manipur da nagana kanano kuki da kanano semana kanano angami kanano kuisu kunni leidana angami kunnamga adige shama kunnamga shakmai landoga kunnama manu changchal leire ba makhan ge changchal laga moi kunnaga kunnani ge leire no chief minister ne ba sir akoi gi mi la manipur mi la bu inland permanent lo noi lori do naga gi jap no I am joke sham hey did you apply earlier inland permanent from us ha kai tore sir angami ga shama ga kunnamam leiri ko makhan de I didn't know I never knew it I love to visit you're most welcome sir after crossing Kangpopi before reaching the Sagmai please do visit I sin enaka say means is it like that yes sir
oh, I love to visit. I will visit. Hajik tawri ba particular community sing si miyo sing si mapam puro tuloy na tayo. Miti issue lo na mapam puro tuloy tayo. Naga okay friends, honorable MP, MLAs, ministers sing si na statement gi matungin na. Ate paper puro tuloy na hari no we need peace. Masita hum talk te ako amamon lusyan kita berisito. Mo siya pa na hide. We are very fortunate enough. We are proud for those MPs, MLAs, ministers, or civil society organizations punamak. Adu mayam punamak moigi peace ki rally toba or unity, solidarity toba kopati students, youth member ni changye. God knows mohi the kari mohi masen kara differences labor na natamasi di yaro dori si toba hone di high and lapre any whatever might be. Chief Minister gi jum the later my press briefing toba the mohi miyam additional briefing period natamasi sumaina lantong no hone di kanachinen toba hone di. We should bring it peace and restore peace. This is very, very wonderful quality. Personality and the wonderful quality. This like Mr. MP, PhD Minister, Likho Daisogumba, Dr. Fauji, Hibinatra. Fauji, ministers in Leidanaka, Awangbo, Quaker Moika, anyway, we need their help. Now, the ball is in the government's court. Ashin hairu se. Akoi bu kanbiu, akoi bu santi na tambiu, tangdulita na akoi hingjage. Adu iti karma into butai ay suggestion. Every religious leader punamo, all sections people. Akoi to the pangan kangdi akoi kuki mijo akoi walaite. Every villagers genuine villagers, genuine persons of Manipur citizen. Lo any irrespective of caste, creatively, leader among any ko biutai, mother associations or koi club ki khangdi moishi jobum tui, madi mayam koi tribe pun musa punjal laga, tauriga, tauri pun musa si shwari koi tobiya de khot manam di tahodar badi Manipuri image se yam na thina mang patare mang ma horabani mapam digi Kerala digi or ma koi Tamil Nadu ate West Bengal ate state digi so lak na ko rims ta like tamme. What message we are giving to them? Hey, Manipuri mi hatpani, hey, chalo nuko. Oh, Baba, don't get. If you get a seat in the rims in Impal, don't go. You study outside. You study no, don't go. Manipuri people, they kill us. They hide. Matamamanyam kuintoro midra. Ngasi kayam lak na tamido. Yung ajiso kuigi minister mo Meghalaya lak na lady. Okay, ampadin machakra chatiru kang de. Meghalaya ki students po mo low bulay. Arunachal Pradesh ki same thing. Ati state Tripura ki same thing. Adu yam serious sigal laiba ko tambasing akoi sigal aga tammariba high profile gumba medical college students le request mas akoi maini akoi di maximum simapandolin tamanga tani akoi di ngi pithok banga tami napcha banga tani adu India ki many parts se lag akoi sigal larik tamba lakpa siga miui singsin akoi image se moina mapanda moina utpanna adu kari utkadu reji masi mangos mete elon manga da banate akoi friend akoi cookie ju mang duribni adi akoi gi kari akoi gi naga sing ju mang duribni adi pang ju mang duribni because we belong to the Manipur community Manipur community ne aduna masi akoi gi peace orakna ba lengak ne jarim ka masi khang thona to bi tai adi amuk ma hanjal laga aina appeal to chagya akoi gi advocate sahab ne se koron masa masa hairi media maramda media ki briefing se at least media advisor every even assume situation sigap moidi loin walkie talkie information everything loin phangi bani media ge rules se kayam important we sa jibo lengak na khangdri bran I am asking to the government right prithvi se puna matam ka loin oli bani adu mayam na ngairi base paper ki headline plus editorial column da kari e kholi ako loin pari bani oh sure but have said they have a full trust. Manipur media also, they maintain that credibility. Right. Manipur government to be se khangde. Ai yam luntinaba marup oinam Sunil. Yam luntinaba man gauti the leading the Times of India gi my head to leading it and jadi so civil society is among jamin kotli ma jam chobu important ma famamada lei hena tai ang chongu dim khangde the media gi briefing every evening the media briefing should be there so that evening the amuk amuk madumoni sendok madung sengdo asing musaru to phangrabani na horses mount te pir bani mo si ibe phajani ibe jare media plays a very important role but government khangdi chikari you know or to be got knows
Hi, the publicity ki moi ki the public that is government duty is quite different. But the CM Bangladesh lady ba media ki advisor or other me purum se kau mayam purum ko even the CM masamul lapungam there was media ki advisor can arrange a cup of tea, a glass of water, a congenial atmosphere. This should be exchanged. So that the media. So, Loni gendering at any. A two musicians see Moise trust electre. They believe media, fortunately. Adu Masima point number Nigeria, the civil society organized by Moipun, Himinasi, Kotsi, Adu Yam Ludi say, Aina, Haidu Risibu, if I am wrong, please pardon me, but the may not be the wrong. I ashamed with Haringa. Hanadi peace ki tamakton solidarity ki procession chamini community grab, but Naga leaders or Kikabui leaders or Mao leaders, Mayambu leader Punama, Moi Pajana government of public appeal to a lady. Hajili Huriba friend, most of Charo Oki Lai Hatan Leminarbo cookie, Liru Punamohi at the Horia, Oki may take a cookie at the Tahogu Durna. Narang say, and a shiggy platform siga, Shima to the Pamaga, young Naitaba news some Tabadi in a Narang, Kara Mahomsi in a Wamani Hijigi, Muay Al Jajirana, Kari Haino Haigebu, Masigo tribal Mayamna, Tori by Irang, Toiba Lan, Toipunamakse, Metis in just little tribe to Laka, Moshuna, the Adita Mutani Toriba Lan Mam said. What a nonsense this kind of news when the Toriba. I can complain to we. I don't know interview to again. I need promise matam just Sunday. I don't want to learn like talk to us. The India got to NDTV because Hindi is the same thing. I meditation just in type to lava lapa thing with the Makta Moyata. No, this is absolutely wrong. Asinat the points scam lady, government you know, public you know, everybody knows it. Adu the chatkum see hojik. We need immediate peace. Lady Punamak, Shanti Tangulita, Leminasi, Akoi Amate Jing number Kanam the Tangumsi, Adumayam Kineri, Konirba, Angang Sing School Tamam Kandava, Police Tamam Kando, Parika Tamam Kandava. Fortunately, Nitki Parika Tagadu Singche, Munamodi date Tumtung di postponed. They have deferred. I don't delay. Adu issue, 10 Sanamadi Unako. Machine Marine Mangan is Moji, like a padre. What it was Mang, okay, Mangunatra. I don't know, Masi, Yamna, Tuna, Lengaki Mokuna. All party leaders. Kana chenaba or the microphone chain of Kurbu Taduk Piraga, CM get a chat Piraga, CM invite to be them name. Moni check them the CM invite to be them name. Totally irrespective of parties. Yes. Affiliation like Pigadamni, okay, civil society, the growing Mam group Checkadamni, party Checkadamni. What do you pump the quotana? Must relation was young Tubuna Pagani, not to be the quay image yam, Netina Mange. The loin Mangjaway Mangjamanga Koi. Okay. Kanabum late. I will something I request them jagay. Okay. Oza Pradesh say, Nasai Ampazabo, Wapum Amak Targati, we can dressing MLA Singna. Initiative Amalowi Taragadi, Adugangasai, Peace Committee, Singma community, Kudimaki, musing Yauraga, quick peace say, Portavi Yadi, quick and Resida, Kendaki Targadi Madu, Yam Chawa, my papa, Amasu Udumale, Kanja Yadubu, Huziki Peace Committee Semba, Aduga Committee, Gimi Sing Sina, Haitari leaders in Habatare. Communities in leaders in Sina appeal to Matamda, Huzik Toiba, Jarana, Makoin and Nahasing Hagadra, Yauriba, missing actively solved now Kongjang Sida, communal fights the Yauriba missing Sina, Tagadribra, out of hand, Nasagi community leaders in political party leaders in a high bada Yaro the level the Sacre and Logo Duribra Kamaitam. See, that's in higher, we learn about higher, the high community leaders later. Adu the underground leader maps, Tasina, underground leader maps, the auction, the Nakan side loader to come with the high with the warrant, not the Labney, Wakui, Mani, Polopini, Kalibu, or already Polopin Manga, Mui, Haven to receive a thanks to the Deva. Sito Hami grown a honor, the honor, otherwise, situation as he has the Lunam Haven to Polam Nakali. At Hiraga, the idea of city, Yapum the 2 MMC, Adugasai, Tasena, manning the plan of Yon orchestration, the Omion, where the Queen Jalapil translate. Not the being Hartangi is Honomi, grown over in terms of the 2 never. I think them talk and the went together Swiggy, vested interest is totally conflict, conflict is vested interest, no when it turned ambulance ambulance accident talk consider Canada paying layers, press the Horga press for the Fondore, Adigi, another
ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯣꯝꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ military industrial complex haise ahui lan tho kan sida lan gi khulai sai kam gut kan moi interest adum lan sa dam to yena hai po hol ni nya Ukraine na ban tho kan sida ahui gi planes hari kam bu ga war planes hari kam bu me ka ne yada moi lobby ho yawi ka haina ba yawrina mai to na ahui sida so ahui gi canvas kan pe kan sida si po vested interest na gi hai ba lut pa to bu sin so lung dang dang Jack doesn't like up. They put it all like that's again to go. I don't mind post ambulance. The post was I don't know for your own chance. Some people Tolaga and Rani Sasa like a sick and authority. I don't know again to report to all my also like the Hui lands, meaning the outer Eruga, Tasena, Hui has a mercenary. Hangagi lut part ki mai to khrusu ga to din adu mata khoi si lotion da ya di hai post mati khoi yam chauna adum hojidi ata khona re so imam adigi wari mem si akhoi hai sai lan yaw amom tan de yaw so sing so adu si ma dang yeng da khoi humanitarian feeling that pokum thom ne ta se ne ke su kai da mi atani so imam si hai consider them solution gin da phare hai bam diam chauna thom ne da khoi na do consider ai sai ma chauna mo international convention is Punjab thanks to land or combined conduct of don't high post. I don't know if we Yanumaiba can only development of Hedi land notum. First of all, second of all, also lawyer. Lurican second of all, Matamsida, Hitler and Jews met Hatuina. I have been a cruel, we have seen Sati Katore, and Nazi war criminal man see trial Nuremberg to trial Dovina. Trial Doxam when a corner. When I did work pattern, I Hazikispai. I'm a irony. I did not get away on me. Tarahato, Colbert the Hot Lake, my day, no, I got ideal, mother like water. I didn't have a 20 pounds. I can say. I do something I got away. I see the Jews, gas chamber Tazal, semi bureaucracy, file pass on the dinner. File get a sweat or no, I can say, must be or the dog have luck. A Sibo Yadin Hainever, international humanitarian law, said the Nuremberg principle in place. Principles is a Matak happening Haggers who a human conduct Kai Port or Mogadi, Syria, moral, every individual is a moral being. Moral judgment on Oidoni. I don't know that's a crime. I me hollow I consider Matak Jana trial Roduna, other cold blood the hollow hike and the Halagadi. I should me Mataki orders who I should liable is highly general. So, ma'am, the quick Kitang Mamgi convention, ma'am, ladies and Hui Tasina. When I don't bother so common sense and Tazapon never. I on the alarm Tomom Toroga, Tawuse Matak happened higher dinner. I don't find out the Humians, policy, Baptam in Raga, on the Pada in the Wakan Maps, in Terminal Junction, the car labor. Arogaina, Amukana, Say, Ham, High emphasis of the Ragans, Saigi, Razu, have a no camera, I consider Sexual Rosia de Haze. Can we have no high consensus information little never? Sometimes I information see Manaki police station to get a portal like that. Yes, it's a chicken way. I do chicken or Harry chicken way. How do you can give something extra force has been country? I demand couldn't be under a chicken having country. I might away, but no, visit no you. I think to Monoka high Iva. Aduna Sigi a quick transparency, a quick information, ma'am. Information ma'am see your whole part of Pradam, you only post Walla Putuna Quina. No, we can't have a couple of the come on the show. I'll think home have Canon countries. See Canon countries are quite information. Taptan, the Adam Tabaka Air City, the Cascade, Casito one day, Hidden. The information Kangam was Hoki, Army the Haga, Hoki, area domination, Gamui, patrolling Jabasada, Jumney patrolling Jabanteva, area domination, Hoki, lady have Ulamani, a Reke and Jalis, okay, like a Kangrina. I don't have no matter the meal area, a de Macadana Macado who Colaiba Mil Horega, consider information from the police station when I asked the side, see, Zicali, side out Mil ladies to when it's our estimations, you might have data like Condrina. See the time I'm like collector having a police station, see the time I'm there, Mogadi, high rumors is to me, and checked or checked or Horaga. I can see information Tagap kinds of the central, the nodal point of the information target. Aruga Tadoka, Prada Tadoka information organization I have a press release Hoga. Yes, especially in the time of crisis, Tom Dokuneva. Like crisis, Lebanina, propaganda Tola consider Yam Sope, Adana,
नोमदा निनी अनिरक ओरगसु अहुन लो पोरसु दगा लेरगे जाम कन खनरे हागदी एसीसी ले अखोई इन्फॉर्मेशन मन पुलिस स्टेशन लाक रिपोर्ट अदु ले अद नोय कानबा लेखिदे ले लेरपी आई कसे नुटी ओना प्रेस क्ले सोपिरगदी अखोइना ऑथेंटिक ओय इन्फॉर्मेशन जी सरकार लाक डेटा को खंगे हैबे मनेना सिगी पोसिम वालक पले ने अखोइना कन प्रोपेगेंडा सिंगसिदा यामना थाजरोइदरा हैबे चिंगनो लाइसे थाजगरो पोरगन थाजरोइदो पोरगन थाजदबा हैबसी इन्फॉर्मेशन प्लान लेगन लेदोइना अद इन्फॉर्मेशन सुंगै लेहेंद्रे अखोइसदा अखोइगी साइज अखोइना लेबा अमा ngak पाए सदा सरकार से इन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दे होरगा खुलाई दे होरगा वी आर इन कंट्रोल खुलाई बाइबल एमसो अखोइना ngakani थेंगाइनेनी हैबगी लेबा अदुगा इन्फॉर्मेशन लान थारगसो अखोइना मरकता दम थादतकनी इन्फॉर्मेशन आरामने खंगनी आइना टोटली इन कंट्रोल लेबिसने सरकार फबा हैसिबो अदु अखोइगी पॉलिटिकल थियरिज्म हम मैक्स वेबर ने हैजदुने अखोइगी वायलेंस फॉरसु सरकार है पोसना स्टेट है पोसना है स्टेट्सना माना मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट वायलेंस आइना खुलाई पाइरेसी प्रजा की सेफ्टी की दमने है पाइरकांदा अतैन पाइरो अतैन पाइरे क्राइम नि पाइरे अखोइ सरकार पाइ कांसिडरदी स्टेट न पाइ कांसिडरदी फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट हैसी मैं पलन द फेट लेमिनर कांसिडर थाज मिनर कांसिडर स्टेट सरकार पाइ कांसिडर खुलाई पाइ कांसिडर अखोइ जो सिक्योरिटी लेरे का इंग ने तुम यार नि खंदोइना अ सी वखन जी खलंद्रगदी ngamdre basum aduna khoi hanaki sida kitang failure hebu article 355 matungina hajik pusalena akhoi law and order kana si center na paibire basum sira no aso failure mi matha hoijar khoi ngamdre hebu podam lehrana ada sida mayam su mapani si bhaila akhoi rang interni hena harauna voi pone yaureba si am akhoi gi hanagi lerimba campaign mayam afswa gi mathal lerima campaign ha opposite neba si bhaila ha thaina si bhaila thopiro hermina si bhaila harauna phim lerana सिज अखोइगी इनर मेकानिज्म से अखोइगी सोशल मेकानिज्म से सोयरे अरुगा तुंगोना अखोइ मांगजागरो हाइतार अखोइना सिज अखोइगी सिविल प्रॉब्लम मैम से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टैकल तोगमदरे मिलिटरी याउडिया दे हैरिसी अखोइना हांडेगी आगे तोरमिसना आसपासी लेबसी अखोइ कानदे मिलिटरी ने कदबि दमट सिविल ड्यूटी चंगदोनो हाइरमगा हजिना मिलिटरी ला हरावरिसे सि अखोइदे याम चावा हांडेगी से याम चावा तुंगोना अखोइ काइहोगरोबा मेंटालिटी में सेम की वजह से अखोइगी स्टेट है बेसिकी अथॉरिटी से दा यामने अकायो पोटम दि ओइरे बस मखोइन हजिसि उदरगसु कोन दि तम तम सी अखोइगी स्टेट से दा प्रजा की फेट लेरिसी लेटरे अदना एक्स्ट्रा सिविल मेकानिज्म से दा मिलिटरी पोट चंग दे दे का बसे सी अखोइ दा यामना अकाइबा अखोइ साइकोलॉजी की होना अदो अखोइगी सी मेटल फ्रेम की होना याम तुम कौन हो काय हो दाइन खले दना हन मतांग से दा अखोइ लेसन चोन तम हुआ सरकार ना एनी क्राइसिस दा सरकार इज इन कंट्रोल नमदर सो कोइन विल टैकलिंग इट हजे थिंगरी है बेसी खंगा दना खोइ से ना नोइन थोक खंग रूमर सु नोइन अदम एस्टिमेट तो जरो अरे मी खनार के सु नोइन ngam तो जरो हाइ का जरि मा पुथोना खनार पता खोइ लोइ सोइरि सिना सी पोसमा खोइ से दा the government is in control है पोसमा खोइ कितंग हनक जाम चावन वाट प्राइन खले ओके गवर्नमेंट की कंट्रोल याम चावन वाट की वपन थंबीरी मतंग सी वजाखुर होनबा हुजिक प्रोपेगेंडा गन फायरिंग की वारी सारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाट तकी कम में हमसे लापने है दुबु प्रोपेगेंडा हारगा प्रोपेगेंडा ओबी है मदुगी कैटेगरी दे सिंगन बय सिंगदबसु है कोई मणिपुर हुजिक थोइ बथौदो हबतारे कम्युनल की ओइबा खुदों टेंशन हबतारे कम्युनल टेंशन सी मपान की मीडिया सिंग उजांसु ताकपिरी मपान की मीडिया सिंग सुपा फाउना बगी वाकुन सिंग बा अदुना मपान दा मणिपुरी हुजिक लेरिबा थौदोक्सिगी मतांग हबतर मपान की नेशनल मीडिया सिंग नत्रग इंटरनेशनली मणिपुर सिबो कमाइना येंगी मेगे हाइबसिमसु मथौ तादुनी अदाइदर चुमना येंगिब्रा थोइबा थौदोक्सि निंगथेना ग्राउंड रिपोर्ट चलिब्रा नत्रगा हुजिकसु दुम कोई राज्य सभा की एमपी कोई डॉक्टर मनोज झानगा कोई प्रेसिडेंट इबची तक हाइसि कोई वायलेंस बाय मेजोरिटेरियन हाइबगी वाफम सिंग पल्ली मसी अतोप स्टेट सिंगदा यामना नेगेटिव इंपैक्ट लाकनी मेजोरिटी ने तो वायलेंस है गायना सुमाना संतोख तारगदी कोई मरक सिदा चाउबा हेरी इश्वाजिदा प्रो अदुसु इनकम्प्लीट ओइबा इंफॉर्मेशन ओइना च तारगदी not only within the state कोई प्रोपेगेंडा सब फक नतना आउटसाइड द स्टेट सु सब पे आबी तो लेदना कमाइने उबी हंदा की मता से मीडिया असेसमेंट इनसाइड मणिपुर एंड आउटसाइड मणिपुर इनसाइड मणिपुर हाना खनसिको देन मीडिया लाप्सेस सी याम लाइरे खोइदा मरमदी मीडिया ना कवर तोगदबा कोई एरिया जिंग जे कोई कवर तोदेब देन यामना फोन ओबे एरिया जिंग vulnerable ओबा एरिया जिंग कोई अदुगा सेफ जोन ना कराई भोबो लेरे
adug unsafe areas in kadai no se masi state government lenga ki matam chan chan pi gedam ne ba sigi se we have covering the full security in this area ko people jing don't feel any fearness noi na koi da ki ba pakhat ba si complete secure rabani adu no sida leiba noi kemta du khan ganu hai ta gadi adu gi area adu gi people jing do will not have the apprehension answer the question chel roi moi adu hai roi then sigi police station si leiba area sini sigi matang da sumaina yamna shoot aside haida di law thwe then adu police na magi jurisdiction da leiba area jing do adu da mai empire ga nawi law mi ko thokpa ya de adu da hai me curfew chalai gre adu no yum dai pan tho unu ga hai ram me ba hojik ti adu hai dre ba sigi mechanism se loi fail hoy media gi se adu moin hai ta di sigi area se kon full cover tore sida pakat kanu ai khoi leiri hai ba not only in this area all the entire hill oro states ki oi ba se masi safe and secure ni hai ba jima number 1 han thambam change then atop you mo mai lak pa de adu di akhoi yam secure oi re na hai ba dai adu di this contact number si akhoi pire helpline number ma sida sumaina sumba unwanted situation ma thorak taragadi information piro hai ba se adu gi media gi information pin na ba mi ma thamgoda bane ba PR or whatever amo oisino ba relief ki and tonga tonga ba makhal gi helpline ama hangi ne na leibo telephone number manga piri si yaw rei ko piri si akhoi na phone to kan da manga si amta satte ama khak chele satop matam jira sigi se khon message thajali ma atop da call tawi haiba matam da akhoi si engon da reply ku je doctor mayang bam beto deputy secretary home che magi dang reply la ba adu reply ak bu su keno nate response to ko nate phone choi pa ko nate meda do top call da lei hai na si auto reply ga to bai mong do adu lei bani adu sidak asomda arapa da yamna kabatongam da ba area da khara keno to lei re do ko irenai tan modona irenai to se ngarang dagi khoina to jaba se sigi keno da se assam gi army gi assam rifle gi CO contractor ga then IGR sort ki ai khoi oina to jara kanda gari wire ga to ga mizoram ko la ngai haije gi bido sumasum lak pai tare si government initiative se masi khar wa le ba ado ta di sigi khoi gi media se lama hanga ga masi 24/7 masi service to ba mathau tai ba then adu ga safe and secure ba mapam da lebe area sing gi mi sing sida apprehension se suwa follow ridom ne sidi ado loina na yam balna ne ba ba khoi cover to ba ngam da be area se masi khaido ga sisu akhoi mayam da public to hai da ba sida leiba mi sing di safe oidre hai ba ya ba na te ba sisu screen to ga confidential khara maintain to ga ko phajana mafam du da sangjal ga to godam ne ba as a whole akhoi yemi na ji Manipur si yamna pick pa area ne ba hojik sawal mang pu khaw na ta ga sagi dolai thabi da hojik kamnari ga hai ba paw leri hai ba lei se si yam ten ba only 18-20 km khat ne ba si da kaido bagi akhoi security coverage pi ba ngamoi do no sini at least 15,000 nataga 10,000 army khak hai ba akhoi gi say border areas between the villages adu da sadong thamba matam da full proof security ne na lobe yare ba ne ba adu da yam thu thu na action lo da ba se sigi ason ba ma lei ba khoi da then adu ga information se mayam da pige da bani si na khoi dam da khoi leiri kemta tawganu adu akhoi si ni hai ba guide do pi da randomly kaim ta hai da tuminna lei thokra kan da di mayam thina kari no tori se lenga china akhoi bu kem to vidra ba hai gi feel to ba ma phawhol le ba ado ita di akhoi se sep oi raktre adu min amana hai je thajaba ada ke nom tor se ka son se lage ka hai ba ko adagi as al se leksang them je lapi it is far away adu dagi to ga akhoi le kai da thok bu moi na ga wakhal do saga ta na phone ga torok ta na ko ai na dum ba kem lekte da akhoi ta di ai gi mana ka thok bu thok tu bu ai na khangum thoina ai khang di ai khang da di khang da bani then advance to na information ama se lobu matam je akhoi communication je so information and communication ani gi akhoi gi madam ji da kam technique sin na ga pau ji screen to da ge ji idea khar ga le ge dong ne ba game ama le ta na ba adu le kan da full government ka le ga government na si sumaina to nu hojik ti law thom ni sudet side da le da bani si order si suang khang da mi myam le ri ba adu na nga sa gi kenom thoe ga hai bi da kangchi ki da akhoi gi thangjing ga ba dong na natraga akhoi gi kumei haram thok pa dongna serau jing gi natraga thabal chongmei thorok pa dongna angang aje pulap thorak tana tawe ba adu sude side che khone yeli practice ogi mi amana yang kana da masi maksu hane te impose to bu ji ju afabadi na te ba
just they have to use other certain kano mayam kano khar leiri ba khoi gi sinagado pot se water cannon ka ko da bani bullet proof ka adu gi arrangement kari lege ba amata leita bane boji leisi adu pura si security gi lapses and preparedness se अखोई द एनी सडन कनो म थोरको मतम द लाक्सन मंगम नबगी कनो से यम वाट बाहाय दरे खोई दको अदुन मदु याम ले अदुन मसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की लो द खोई ह्यूमन राइट स्टूडेंट म निंग जम मतम ददी मसी वायलेशन मैम थोई से मसी कनो द स्टेट ना स्पिल सेक्योर हेनबा देन से लाइफ एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट वाइ से स्टेट की ड्यूटी ने मसी अदु तादि करिगी दिल्ली दगी सिबो पारक मन त अनक पदा ले गुवाहाटी द लेबा साम द नागालैंड द लेबा फोर्सिंग न संगक पदा कयाम कुइना मतम लौबम थोके सिनिदा सिक्योरिटी थाजलकता आरसु देन हाना लेबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगसिना येंगगा लेबा कुमै ओइना येंबगी मवंगदा नोय दुम तौनजरो खोइदी केनोमता ngamdre हाइबगी मवंगदा लागदी where is the law अखोइना लो लेरी लो खंगनगनी लो लेरी हाइबदु where is the law कराइ सखरगे law practitioner में law legally लाको मतमदा पीसेन ngasai लाइबा कोर्स ने हाइबा शेड्यूल ट्राइब त चिंगे हाइदसु they have to appeal to the court higher court में appeal चट पे आइदना गवर्नमेंट चटकेरा देन अदर अतोपा स्टेकहोल्डर खरा इंटरेस्ट लेबना चलकनादा लो दुनो याद्रे हाकन चलगदी लो अबाइडिंग सिटीजन मो इटारदी लो इलगा सुम चट तारगदी अदु अखोय केम खना रोय लौना रोयबा अदुदी लो से fully implement तौगदबनी हाइबसे implement तौब ngamaktabase maswaidana ne bakhoy da thoreiba keno mayam se unwanted situation mayam se adu si hajan ngi si keno da ngasagi akhoi gi manipur da leiriba ju pikraba yam chawba nate bai hajai do akhoi pung ani khak thawda adum loi cover tawba ngam bai area ne ba mai border area sing che adu area du da cover tawba da police station loi leiri already then adagi assam rifle leiri adagi keno leiri irb leiri batal mr leiri 5,000 6,000 खक्तना फजना फुल्ली थबक तौरगे तौबदा कवर तौबदा दम यानेबा अदुदा सुक्तों तौरिसे कइगिनो सिनेबा अखोइना ngасai सेम हाइजरमी द मयाम नु सांगबा क्वेश्चन नि अदगी अखोइ मयाम न हुजि मदु तौबम थोकमनि कइनो हाय कांदा we are not feeling safe we are in the unsafe situation ne khoi leise kari tho dage da yam lam la su ngarang si yam leikre ko ngarang ki adu thadra me adu hajan naba mayam duna hekta thajali si kaino da ai safe oiba zonam da leitabagi ni khudum moina bullet proof gari amagi manung da tongi ba nupa amana nongmina kapaka do bada kemta moni pai bu leiro this is the living example aduna khoina madugi kaino amada thambam changi ba aduga safe oidaba area sin da leimi sino kamaina madu khoina take up tawraga then madu kamaina khoina deal tawgodagi haido मदुगी फजब प्लान अमा चंगलौनी प्लान तौदो मिनो स्विच ऑफ तौथो अदुम तुम लेरगदी कनाना प्लान तौगनी हाइबदो चौबो क्वेश्चन अमा लेरिबा अदुना रेस्पॉन्स सब चान लौबा अमा याम मथौ ताइ लोइनमक खुदिंग मंगना स्वाइन थमजगे उनमकना responsibility lo bi wa tare du hangiba biggest question di where is the law cry di legre aduna miyam the sense of security pi da bataragadi any kind of propaganda laku matam da false information laku matam da maduna मैम से पूरा सतना मिपाइना दना पाखतना तुम चाबम खंद्र लेबी फिल्म सिदमक लेगने तो गन फायरिंग न चिंग बसिसु अदुम हेंगलकनी हाय बतारे ngसागी प्रोपागेंडा जना संदोखिदना मरम मोइदना ओवर प्रिपरेशन तौनरपा अदुदगी ओवर प्रोटेक्शन तौनरपदगी थोनिंग द थोदु सिंग से माका ताना थोकने दना सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेगान याम तुना पीबीयू हायबगी वाफम हाय बतारे वाफम जो माइके खुदमक लाइने अदुन हुजिक लेजी मणिपुर की कोई सिक्योरिटी पर्सनल मैम सिंग असी अदु मापानदगी लाइब मैम सिंग असी पुलगदी याम लाइना कंट्रोल तौब यारबरा हाबगी वांग ने स्टिल हुजिक लाइब वांगी मियाम दगी अखोय दसु दुम क्वेश्चन से लाई कोई सिक्योरिटी पर्सनल मैम लाखरे हाय से अखोय ददि करम कांदी यरतुइनो हुजिक फौब यरतुसि करिनो हाबगी वांग से लाई अदुना सिगी वांग से लाई से सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेत्रे हाबनी अदुना सेंस ऑफ सिक्योरिटी से लेहि तारगदी ngasiगी टॉपिक की टू कीवर्ड्स हाय तारे प्रोपेगेंडा एंड गन फायरिंग ऑटोमेटिकली मसामतन लेफिगनी अदुदा खर हेना लीडर सिंगी रोल दि दमक लेरिब्रा हाबगी वहम दुनी ऑन देन नसिग वनदि मन हुन थरम से मतां शहर संजरगे ngasiगी थरम से दा ओजा कोरौ ओजा सोनामनी अमदि ओजा प्रदीप न लेंबे थरम से बथवा हापि खिबाम दि मकपुम भान बितम ओजा हुमकपु आरो बिस्ता मुखना थास कोनु चरे अप्रिशिएट यू जॉइन मसन ngasiगी मन हुन थरम से एडिशन से करम तो बिबगे को तखन रुपि आगने को मेल आईडी impacttvnews@gmail.com अथवा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birka comment amadi feedback thaber pi agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raz signing off Kurbel
Sri Sri Gaurachandraya Nama Purvashramda Ekhoi Khwaibu Nauyok